Manja towar krong thom kachi togalong MVI pen helmet kachi kup ke tuma phan kelang chari dun. Upper day groomer ora tum parai harai ke kapche phan mesena delong ka vejok kisung kachi tongna. Rong Thilu National Highway 36 towar pialong light crude oil jang thukar thang pona truck kaching koi. Bahubali lang sa nilang may pang-barba mayo. Kardom pini karbiang non life adap abirta long pen nili sami jirbon kilingpi. Nonar juik tha birtang ton pen. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khara tengsi bike lapen scooty ke vegatum lapen kache thabdunatum anta helmet chikup lap nang jipu pen non malom kapre ga district along motor vehicle inspection atum pen kiri ka khurugduna sai ding bomlo. Kidam tanga porahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat pona tengsi non malom kapre ga district along bike scooty ke vek lapen kache thabdunatum anta helmet chikup lap nang jipu pen motor vehicle inspection atum pen kiri ka khurugduna sai kedeng chimit me pina sondolo. Lason thotsi Karbianglong district along ta along helmet ka chikup ke tuma phan kelang chari duna sai dingpon bomlo. Laso tengsi kidam tang matijong ni phai trainer kebarni manja towar krong thom kachi kogalong motor vehicle inspection atum pen helmet kachikup ke pen gari ke vek anparta aphi kache thabatum ta helmet kachikup ke pen kache thabduna tuma phan khang dunsi arona teng pen kangsai padupon. Bike scooty ke vega tum helmet ka chikup ke pen ajok ongdung gari ke chingkoi pen apran ke dam nanga phai tu ulo lahai pen kupuson si ka chepa jok jima la sobota helmet ka chikup ke tuma phan khangdon pen than pare dunsi arona teng pen adai sitami en ponlo Himanta Biswa Sarma saror teketor nirdesh protekshon nirdeshot aru পৰিবহন বিভাগৰ আমাৰ ঊৰ্ধ্বতন যি কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ মাননীয় পৰিবহন মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আৰু পৰিবহন বিভাগৰ বিভাগীয় যি ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ কমিশনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ছাৰ তেখেতসকলৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাতো আমি এখন দুৰ্ঘটনামুক্ত এখন সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে আমি যি চেষ্টা কৰিব লাগে সেই চেষ্টাত এটা অংশ হিচাপে আমি দুচকীয়া যান বাহনৰ চালকসকলে তেওঁলোকে দুটা চালক আৰু আৰোহী এই দুইজনে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু এই বাধ্যতামূলক এই যি নিৰ্দেশনা আহিছে এই নিৰ্দেশনাটো আমি বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং জিলাতো আমি অসমৰ সমগ্ৰ অসমৰ দৰে আমি ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আৰু আমাৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি এইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ Lasi bike lapen scooty ke vega bang phu bang pi anparta kache thabduna bang anta kaiketa tengne ne pin pen helmet kache kupon verja phansi Karbianglong district transport officer Bikramaditya Gogoi pen pachini pon তাৰে অংশ হিচাপে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰিছোঁ আৰু মিডিয়াকো আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এই বাৰ্তাটো যেন যাতে সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈকে লৈ যায় যাতে অন্ততঃ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত দুৰ্ঘটনাত যাতে কোনো ডেকা ল'ৰা অকাল মৃত্যু হ'ব লগা নহয় দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে হেলমেটটো পিন্ধি থাকিলে দেখা গৈছে যে যদিও দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়াহ'লে এই হেলমেট পিন্ধি থাকিলে তেখেতসকলে মৃত্যুৰ যিটো সম্ভাৱনা এই মৃত্যুৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট কমি যায় কাৰণ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে দুচকীয়া চালক আৰু আৰোহী এই দুইজনে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'লে তেওঁলোকৰ হেড ইঞ্জুৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে মগজুত আঘাতৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰায় মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত আপোনালোকক অত্যন্ত দুখেৰে জনাবলৈ লৈছোঁ যে এই বছৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত মৃত্যুৰ যিটো হাৰ দুৰ্ঘটনাত এই মৃত্যুৰ হাৰটো যোৱা বছৰতকৈ বহুত বেছি যোৱা বছৰ অলমষ্ট ডাবল হৈ গৈছে News Desk report Karbi Anglong live
Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo koilamati hawar pen ke helu kilometer crate roxy phipu o we pen rong rup kachukim arong nonpu anta langroi long kithir thipa de long vela rong rup kachukim along raratum kinang sot nai ke tovar melang la pen se ke chelang hem hello bonta la hai jongsi mesena ve tangte ki dukela garat kai keta ki sungpen ning ki duga me kri kring kri Lason of taxi, upper day groom Lukiram Rong Para Rong Pen, Lukon Han Serong, Parai Harai Kabja Pan, Missena the Lonka Vedera Joine, Lugachari Atum Pen Chenglok, Sikachelanga Hem Kedamatum La Pen, Jujor Cholanga Mudo Anta, Ninkring Barlata, Kisung Chitong Narentilo. La Sojok Hadak Kedora Tum Comentusi, Labangso Kisung Pen, Kijok Jima Pusi, Kaning Ripon. Ninkani Sipen Chega the Long Pong Tom Kim Nangji. La Pen, Kikim Tanga Chega the Long Setame Hinodaglo. Pinpur me labang sorong lake kidam tang karitang subitahan se pilapen anisha inti pietum arong hawarlo lasi prabjin pen medical sub center mesena dolong school network lapen kaprek akisung hei hui pen bajok vek thapusi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan kachuni ripadupon Koilamati pen Samson inti Karbianglong live Kidam tang matijong ni pai kri troxy aju por pfizer keba pormalom khat pen kebang bom ihuma truck AS01DD 8634 Kolkata an kapale jipu ketam bom unahut rong thilu along kachingkoi Bangso hut truck ate wara bang penang ke thanu na tengke labangso light crude ola jangtu Kolkata an kapale jia phansi barlo Bonta kebang bom unahut athengno pen ihuma gari kebang bom ajok tuwar ke pek ajok si chingkoi nang lo pusi pachini Bonta kupai ke me penajok truck ate warda pen aria sang hotum arenga hu ki so bang avela la pen tong se kot man jarai kom sai khetum adimalong an pale dun si kaddu ka ve chipari deng pon lupusi birtalong dilai pen bijoy rong pi Karbianglong live Mahamaya constituency ke parlo atso be polling station along rong phora ratum COVID-19 vaccine in prim kachipi phan pharoisi kapatang duna phutak COVID vaccination certificate ke ron lapen akiro ki PMI ke padopon Kidam tang matijong ni phai kre troxier ni Mahamaya hawar atso be polling station ke parlo rong phora kadukave bang troxi kepra phokep so semulu katum ke chengsi COVID-19 in prim mate first dose in prim kachipi ke patang amai Mahamaya LP school along kapaman pon Bangso mai long Mahamaya Mandal Committee mai phu purno inti pen mai chapem phu ponsi kachetong dun aluhia tuma phan karchu pe dupon Maya long aluhia man pen Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Teron EM Khonsing Ropi Karbianglong Autonomous Council ADC pen Chenglok VDC Chairman Rajesh Teron Dokmoka PHC Dr. Thaneswar Teron medical staff atun chetong du Mahamaya constituency ke parlo atso be polling station along si Karbianglong along pen kicheng si COVID-19 prim ke tangang thek paklang pon lupusi thanpon Lasojok atso be polling station ke parlo rong pho COVID-19 prim kachi pitanga bang phubang phi arara tuma phan lapen ANM nurse doctor BLO pen chenglok kachirab duna bang phubang phi tuma phan akiro pi bajerpon Dilitum labang so 100% vaccination polling station kinta nona bang labang so celebration bang abi ponpo ateke isi Karbianglong aratum vaccine kichi pite bang du ulang buta pepa penene long ta klang bo boy pisita me kichi pie bang la dolo wala mi sta me ni ditum tara phan thani tum asila so ni ditum na 100% vaccinated polling station along ni la so ba mai na pa pen ke dakara da phan da ku chune ri sulo je nang li tum la kaprek arong along kispidam de tum CPP to dota hai hala long budang de nang de hala so arong ara da phan anga pakroi dun eje phanta halang le dum da bana kherat ta kichu ham Dokmoka pen Samsung inti la pen habar ke hat pen Harsing Rong pi Karbianglong live Tangte pinya Adap Abirta kala ponsi kang toniklo